Predsednik opštine Saša Paunović sa predstavnicima vodovoda, BID zone, poslovnog centra i lokalne samouprave održao je sastanak sa upravnicima paraćinskih stambenih zgrada. Sastanak je sazvan kako bi se razmotrilo pitanje vodosnabdevanja narednog leta s obzirom na probleme koji su u vodosnabdevanju stambenih zgrada uočeni prošlog leta. U Paraćinu imamo oko 150 stambenih zgrada, a u 119 su izabrani upravnici zgrada po novom zakonu. Otprilike u jednoj polovini reč je o profesionalnim upravnicima koji ponekad upravljaju sa većim brojem zgrada, a u drugoj polovini to su upravnici zgradova samih stanara. Cilj ovog sastanka između predstavnika opštine, vodovoda, BID zone i poslovnog centra jeste davanje informacije upravnicima stambenih zgrada o mogućnostima za saradnju. Prva tema jeste bila unapređenje vodosnabdevanja tokom letnjih, sušnih i moguće kriznih meseci kada ima manji pritisak u mreži. Naime, ustanovili smo prošle godine da u velikom broju stambenih zgrada problem nije bio u nepostojanju vode u vodovodnoj mreži, već u stvari u tome što su pumpe u stambenim zgradama bile u kvaru, a svaka stambena zgrada koja ima više od 2 sprata mora da ima po uslovima vodovoda koji važe već više od 50 godina ugrađenu pumpu za povećanje pritiska, dakle u toj stambenoj zgradi, jer se vodovodna mreža održava na jednom određenom pritisku u celom gradu, inače bi popustile instalacije na nižim spratovima kada bi se pritisak podizao do te mere da recimo na 10. spratu solitera imate ispravan pritisak vodovodne mreže. Dakle, da bi se taj problem prevazišao, pritiska u ukupnoj mreži, svaka stambena zgrada mora da ima posebnu pumpu koja povećava pritisak vodovodne mreže samo u toj stambenoj zgradi na višim spratovima. Međutim, posle poplave 2014. godine mnoge stambene zgrade nisu proveravale stanje pumpi, motora, dakle pumpi. Mnoge pumpe su bile u kvaru i van funkcije, tako da je došlo do situacije da tokom leta prošle godine u istoj ulici 2 stambene zgrade iste visine imaju u jednoj, dakle, stanari problem da nema vode, a u drugoj zgradi imamo situaciju da ima vode i do zadnjeg sprata. Dakle, reč nije bilo problem u pritisku vodovodnoj mreži u tom trenutku, već u stanju pumpe u podrumu zgrade. U mnogim zgradama žive podstanari ili, dakle, novi stanari koji su kupili stanove posle otkupa iz 90. godina, koji nisu ni informisani o toj obavezi da zgrada mora da ima ugrađenu pumpu za povećanje pritiska, tako da je ovo bila prilika da ih sve na to podsjetimo, da ih informišemo koliko to nisu znali, da ponudimo saradnju i mogućnost kreditiranja preko BID zone, kao što je to bio i slučaj, dakle, sanacije fasada ili ravnih krovova, i da kažemo da je opština tu da pruži tu podršku koju može po zakonu, kako bi stanari iz stambenih zgrada spremno dočekali letnju sezonu. Ja očekujem da će svi problemi sa vodosnabdevanjem u Paraćinu biti uskoro, dakle, prošlost. Mi ovog trenutka preko vodovoda ugovaramo bušenje 2 nova bunara. Ako sve bude po planu, ne bude problema sa tom javnom nabavkom, pre leta ćemo imati ta 2 nova bunara i pre, dakle, sušne sezone. Do kraja godine očekujem bušenje još 2 bunara kroz nemački projekat sa Nemačkom razvojnom bankom. Tokom zime bi trebali da krenemo i u projekat zamene glavnog cevovoda, dakle, to je većeg dela ovog glavnog cevovoda koji pravi probleme i ove godine i prošle godine. Sledećeg leta ćemo već sigurno imati mnogo bolju situaciju ukupno u vodovodnoj mreži, ali ovo je još jedna godina u kojoj ćemo biti, dakle, u prilici da vodimo računa o tome kakav je pritisak vodovodnoj mreži i da ceo sistem osposobimo da sačekamo, dakle, te sušne mesece kada je velika potrošnja i kada posebno stanari stambenih zgrada mogu da imaju problema sa vodosnabdevanjem. Na sastanku je bilo reči i o brojnim drugim problemima koje upravnici zgrada prijavljuju i koje pokušavaju da reše. Udruženje građana BID zona može da im pomogne u administrativnom delu posla, kao i u beskamatnom kreditiranju svih radova i nabavki, a od sada i poslovni centar nudi usluge građanima, objašnjava predsednik. Pa ono što je moguće da rešiti preko BID zone jeste finansiranje, to jest omogućavanje kreditiranja i rešavanja svih tih problema. BID zona nije samo tu zbog kreditiranja, oni pružaju i podršku u smislu davanja informacije i pružanja kontakata sa preduzećima koja, recimo, mogu da otklone nekakve kvarove ili sa javnim preduzećima koja mogu da intervenišu u nekim slučajima. Međutim, u većini slučaja reč je prosto o tome da stanari sami odgovaraju za svoju imovinu i da oni moraju da preduzmu određene korake i u formalno-pravnom smislu, a i u materijalnom smislu da bi se ti problemi rešili. Opet je BID zona tu kao nekakva vrsta administracije koja pruža podršku upravnicima zgrada koji možda nisu u svakom pojedinačnom slučaju dovoljno osposobljeni da u ovom prvom trenutku pruže usluge svojim stanarima, i BID zona će biti tu da pruži i tu vrstu podrške. Dakle, pored materijalne finansijske podrške u smislu kreditiranja, BID zona će pružiti svaku drugu vrstu podrške u delu administriranja, pružanje, dakle, te podrške u smislu kontaktiranja javnih preduzeća ili privatnih preduzeća koji mogu otkloniti nekakve kvarove. S druge strane, imamo
poslovni centar, kao javno preduzeće koje do ove godine počinje sa obavljanjem dimnjačarske delatnosti, što je naša zakonska obaveza. To nam je naloženo strana, dakle, nadležne republičke inspekcije da formiramo takvo komunalno preduzeće koje će se prvo baviti javnim objektima, zatim stambenim zgradama, pa i drugim objektima u čitavoj opštini. Oni će biti osposobljeni za pružanje i konkretnih usluga stanarima. Dakle, oni će pružati usluge osim dimnjačarskih i one druge usluge koje se odnose na, recimo, održavanje stambenih zgrada, instalacije koje se odnose na zaštitu od požara i tako dalje, ili će pružati stručnu pomoć u tom smislu, imaće osposobljene radnike za te namene. Ovog trenutka se obučavaju, dakle, prvi dimnjačari koji će i, dakle, taj posao valjati na terenu, što znači da ćemo imati i javno preduzeće koje smo po zakonu obavezni da imamo, koje će pružati podršku stanarima stambenih zgrada i kroz pružanje usluga, ne samo kroz finansijsku podršku kao što to radi BID zona i administriranje koje takođe ide preko BID zona. Na sastanku se razgovaralo o načinima na koje se najbrže mogu rešiti postojeći problemi, o sredstvima koje su potrebne za popravke i zamenu instalacija, servisiranje i nabavku novih pumpi za vodu i kreditiranju koje omogućava BID zona.